So Busoga's next intervention strategy eyange gyendi convincing a government for Busoga is kutuyamba kulima soya. Dino company ina mazo di convincing okutamu omulamwa benda soya faana atya empeke di faana ditya tusoke tufune ku ba farmers mu Busoga the 11 districts over 10 districts tutegere nti tutebe ba farmers nga 10 as pilot project tujja kwera bikado abalasigala mbikado bana balina ebyuma sente gyakola ki kunina nga ebikado bibuze ayedukira soya is more valuable than sugar cane. Edukira soya is feeding abebyenanda and harvest eba ya bulisi kumpi buli myezi 3 tibya myezi na myezi kulinda. So Abasoga bali kumpuliriza olwaleero ndikuda ni program Etola mu Bwaavu ayi ndikana ba farmers abali serious tikana ba farmers ba politics ndikwenda kola pilot project ya ba farmers 10 tubawe sente abalina itaka tulime soya tubasomesa jetu yaino okulimibwamu harvesting storage buli kimu twide tumbaguleku twidana ku advance olime soya na Etola abalimba from Bwaavu.